Ndabashimiye cyane mwese mudahwema kubana natwe muri gahunda zitandukanye Telemontagne bategurira buri munsi. Muba mwakoze cyane. Uyu munsi rero akaba ari ku cyumweru ku tariki 21 z'ukwezi kwa gatatu, nk'imisanzwe rero akaba ari umwanya w'amakuru mu Kinyarwanda. Ni umwanya turebera hamwe inkuru zitandukanye zavuzwe cyane mu cyumweru tuba turangije, ndetse ni umwanya turebera hamwe inkuru zishyushye ndetse n'udushya dutandukanye tuba twararanzwe mu binyamakuru bitandukanye muri buri cyumweru tuba turangije. Mugiye kubana nawe muri aya makuru y'uyu munsi rero nitwa Samuel Mugisha, ndetse dore ingingo z'ingenzi amakuru yacu araza kwibandaho. Turaza kubabwira iby'iyi nkuru y'umugabo warajwe hanze mu mbeho azira kunanirwa gutekereza ku mugore we, naho umukobwa yiteguriye ubukwe bwe arabwikorana kugira ngo ahimure bamwe mu bamuhatirizaga gushaka umugabo. Turaza kubabwira n'iyi nkuru yaciye ibintu muri iki cyumweru y'umukobwa w'umunyamideli w'imyaka 30 ufite isura ikomeje gutangaza benshi cyane kubera ukuntu agaragara nk'umwana w'imyaka 10. Mu zindi nkuru zishyushye zaranze iki cyumweru harimo n'inkuru y'umukobwa washyingiranywe na mubyara we, ibyo byose akabikora yambaye ikanzu yari ihenze cyane mu buryo budasanzwe. Mu yandi makuru tubafitiye uyu munsi turaza no kubabwira iby'iyi nkuru ivuga ukuntu umukecuru yiswe intwari nyuma yuko yirwanyeho agakubita wari umusagariye. Naho mu tundi dushya turaza kubabwira ku by'inkuru yaciye ibintu muri iki cyumweru y'ukuntu Joe Biden yanyereye ku ngazi cyangwa se ku ma escalier ya Air Force One, yakaba ari indege agenda mu busanzwe. Muri iki cyumweru kandi hari umugore ufite abana 17 wahishyuye ko ashaka kubyara abandi bana benshi Imana ikazabarera. Ni mu gihe kandi muri Ruhango umugabo muri iki cyumweru yari akurikiranyweho icyaha cyo kwica umugore we amukase ijosi. Naho urwego rw'ubugenzacyaha RIB mu Rwanda rwerekanye 7 bafashwe bacuruza ubuki burimo isukari, ibintu bitemewe na gato kubera ko byica ubuziranenge bw'ubuki. Turaza no gusoreza kuri iyi nkuru y'ukuntu aho abatuye Paris basubijwe muri guma mu rugo mu rwego rwo kuhangana n'icyorezo cya COVID-19. Mbahe ikaze nanone mwe mudukurikiye, tukaba tubibutsa ko aya ari amakuru mukurikirana neza byoroshye iyo mwamaze gukora subscribe kuri iyi channel ya Telemontagne Rwanda, cyangwa se mukaba mwadukurikirana no kuri Facebook page yacu yitwa Telemontagne Rwanda, hanyuma tukazajya tubana mu makuru yacu ya buri cyumweru mu buryo buboroheye cyane. Reka tugaruke mu kanya turebera hamwe amakuru ku buryo burambuye, ntimujye kure. Makuru yacu twababwiye ko umugabo yarajwe hanze mu mbeho azira kunanirwa gutekereza ku mugore we. Uyu mugabo rero ukomoka mu gihugu cya Nigeria ariko wabaga mu gihugu cy'Ubwongereza mu mujyi wa Londres, yahuye n'uruva gusenya ubwo umukunzi we w'umuzungu yamusangaga mu rugo yaryamye amubajije ibyo kurya yatetse arabibura, niko guhita amusohora hanze. Uyu mugabo rero wabanaga mu nzu n'uyu mugore yaraye mu bukonje, imbeho imukubita bya hatari nyuma yuko atishimiwe n'uyu mugore we yari yacyuye. Uyu mugabo yavuze ko yavuye mu kazi ananiwe bituma ananirwa guteka, ariko ibi byarakaje uyu muzungukazi babanaga, niko guhita amusohora hanze. Mu mashusho yashyizwe hanze n'undi munyanigeria wabonye umugenzi we aryamye ku ntebe hanze, yavuze ko uyu mugabo yari amerewe nabi cyane ku buryo uyu mugabo yahise anabura naho ajya kuba nyuma yuko yirukanwe. Uyu mugabo kandi yakomeje avuga ko yari amaze amezi 5 abana n'uyu mwongerezakazi amukorera buri kimwe, ariko kuba iryo joro ataratetse byonyine byatumye asohorwa vuba na bwangu. Yavuze ko ubwo uyu mugore yari atashye yahise amubaza aho ibyo kurya yatetse biri, undi amusubiza ko yageze mu rugo ananiwe ariko ko araza kumutekera nyuma, undi ntibyamushimisha. Uyu mugabo yavuze ko uyu mugore yahise amusohora nabi cyane n'ibintu bye bituma ajya kuryama ku muhanda mu ijoro rikonje. Reka tuvuge no kuri iyi nkuru y'umukobwa witeguriye ubukwe bwe bwite akabwikorana cyangwa se akirongora kugira ngo yihimure ku bamuhatirizaga gushaka. Uyu mukobwa rero witwa Patricia Christine ukomoka muri Australia yakoze agashya kadasanzwe yigurira impeta y'amapaundi 49, indabo n'imikufi n'imirimbo itandukanye y'abageni yikorana ubukwe wenyine. Uyu mukobwa w'umwarimu ukomoka mu mujyi wa Sydney muri Australia
yatandukanye n'umukunzi we wari waramwambitse impeta mu mwaka w'ibihumbi 2013 ariko ntiyahita ashaka undi bakorana ubukwe, niko guhitamo kubwikoresha wenyine nta wundi muntu bari kumwe. Rero icyamuteye gukora ibi ngo nuko yashakaga guhinyuza umugenzo uba iwabo uvuga ko umukobwa agomba kugira umugabo afite imyaka 30. Uyu mukobwa yateye indobo uyu musore bari bagiye kurushinga nyuma yo kubona ko bashakanye bitazahura. Hanyuma y'imyaka 8 nibwo Patricia ngo yabonye kwikurana ubukwe ari bwo buryo bwiza bwo kwikunda no gutera imbere kurusha guhora uhangayikishijwe n'uwo muzabana. Uyu mukobwa rero yatumye abantu 9 mu bukwe bwe wenyine bajyana muri iki kirori cyabereye mu gaparike kari hafi y'iwabo. Patricia yanavuze mu ijwi riranguruye indahiro yo kwisezeranya muri iki kirori cyamaze isaha hubahirizwa amabwiriza yo guhana intera. Indahiro yarahiye rero ikaba yaragiraga iti: ndikunda nubwo hari amakosa nakoze, niyemeje kwibera mwiza no kwigirira icyizere, ndetse niyemeje gukurikira inzozi zanjye zaba nini cyangwa se ntoya. Uyu mukobwa rero yavuze ko ibyo isi itegeka birimo gushyingiranwa ndetse no kugira umuryango mu myaka 30 bituma abantu batikunda, ari nayo mpamvu yahisemo kwikorana ubukwe bwe wenyine. Benshi rero ntibashimishijwe n'ibyo uyu mukobwa yakoze kuko hari n'abagiye bamwohereza ubutumwa bwo kumutuka. Reka duhindura ingingo. Umukobwa w'umunyamideli w'imyaka 30 ufite isura ikomeje gutangaza benshi kubera ukuntu agaragara nk'umwana w'imyaka 10 yaciye ibintu muri iki cyumweru. Uyu mukobwa rero witwa Ayanda Mungoma ni umukobwa w'umunyamideli wo mu gihugu cya Afurika y'Epfo, buri gihe utangaza abamubonye bitewe n'uburyo agaragara. Uyu mukobwa w'imyaka 30 umurebye ku ijisho ntiwamukekera iyi myaka kuko abenshi bamugereranya n'umwana w'imyaka 10 yonyine. Uyu mukobwa yatangiye kumenyekana cyane ubwo yakinaga muri filime yamamaye cyane muri Afurika y'Epfo bise Imbari ya Kababa, aho yakinyemo yitwa Mbari. Ayanda akaba atuye muri Durban mu gace kitwa KwaZulu Natal. Uko agaragara nibyo byatumye amenyekana cyane ku buryo kuri ubu asigaye akoreshwa mu mafilme atandukanye menshi. Muri filme nyinshi yagiye agaragaramo bagiye bamukinisha role y'umwana muto kuko ari nako ingano ye imugaragaza. Gusa uyu mukobwa avuga ko yishimira uko angana nubwo avuga ko hari n'igihe aterwa ipfunwe n'abamwita umwana kandi ari mukuru mu by'ukuri mu myaka. Gukina filme no kwerekana imideli muri Afurika y'Epfo, Ayanda bimaze kumugira umukire cyane ku buryo nawe yashinze iduka ricuruza imyambaro n'ibikoresho by'ubwiza bikenerwa n'abakobwa n'abagore. Naho umukobwa washyingiranywe na mubyara we yambaye ikanzu ikozwe mu buryo budasanzwe yatangaje abantu batari bake. Ubusanzwe ubundi abakobwa benshi bakunda kurota cyane amakanzu bazambara ku bukwe bwabo, ariko nta numwe wigeze arota ko azambara ikanzu itatswe amabuye y'agaciro cyangwa se aya bita Rene Stones agera ku 80,000. Umukobwa witwa Annie w'imyaka 27 yashyingiranywe na mubyara we witwa Josh, ariko agashya kabayeho nuko yari yambaye ikanzu itangaje ikozwe mu 22 z'imbwebwe ndetse ikozwe no mu mabuye y'agaciro menshi ndetse ikura iyo umwijima uje. Uyu mukobwa rero yashyingiranywe na mubyara we kubera ko muri leta ya North Carolina byemewe n'amategeko gushyingiranwa na mubyara wawe. Annie yifuzaga ko ku munsi we w'ubukwe yazambara ikanzu y'ubwoya nini ndetse ikozwe mu buryo budasanzwe yahanzwe na Winter Wonderland. Aba bombi rero bakaba bahuje na sekuru wabo iyi myumvire yo gukunda ibintu bya gakondo, ari nayo mpamvu niyo kanzu yabo ngo yagombaga kuba yihariye. Josh yabwiye G-Spy Bride US ati nta kibazo bimuteye kandi nanjye nta nicyo binteye, nk'agaciro icyatumye dukundana. Uyu mukobwa rero mu rwego rwo kuvugurura iyi kanzu ye y'igitangaza, Annie yagiye gushaka umuhanga mu gukora amakanzu witwa Sandra Seri ukomoka muri Boston amukorera iyi kanzu ndetse n'iz'abazamwambarira. Mu zindi nkuru zitangaje zaranze iki cyumweru harimo n'iyi nkuru y'umukecuru wiswe intwari kubera uko yirwanyeho agakubita uwamusagarariye. Uyu mushinwakazi rero w'imyaka 76 wihagazeho ubwo hari umuntu wari umusagariye muri Amerika, ubu akaba ari kuratwa ubutware na benshi mu Bushinwa. Uyu mukecuru Zi Yaonzen yari ategereje ngo yambuke umuhanda hagati mu mujyi wa San Francisco ubwo umugabo yamukubitaga ikofe nk'uko abivuga. Yahise nawe amusubiza atora urubaho ararumwasa nk'uko bivugwa n'ibinyamakuru byaho muri icyo gihugu.
kuva mu mezi make ashize hari kuvuga kwiyongera kw'ibikorwa byo gusagarira abakomoka muri Aziya baba muri Amerika, aho kugeza ubu hari bamwe bavuga ko ari ngombwa ko abanyamerika bakomoka muri Aziya bashyira hamwe bakirwanirira cyangwa se bakazahora bababazwa bucece. Gusagarira Zi ukomoka muri Guangdong mu Bushinwa byabaye kuwa gatatu ubwo yari ahagaze agiye kwambuka umuhanda. Bivuga ko yumvise umuntu asakuza ngo umushinwa mbere yuko akubitwa iri kofe mu maso, hanyuma nawe agahita yitaba arafata urubaho yabonye hafi yaho arwasa uwo wari umuteye iryo kofe nk'uko amakuru abivuga. Amashusho yashyizwe kuri internet nyuma yerekanaga Zi ari kubabara anashyira ikintu gikonje ku isura ye yakomeretse bishoboka, ndetse ni mu gihe wari wamusagarariye yararyamishijwe ku gatanda k'abarwayi yanegekaye. Polisi ya San Francisco yavuze ko uyu mugabo w'imyaka 39 yatawe muri yombi kandi iperereza rikaba riri gukorwa ku byabaye. Ku munsi wari wabanje nanone umugabo wo muri leta ya Georgia yari yashinzwe kwica abantu 8, 6 muri bo bari abagore bakomoka muri Aziya. Ubwo bwicanyi ntibwari bwitwa ko bushingiye ku irondaruhu, ariko abakomoka muri Aziya benshi baba muri Amerika bwabashize mu bwoba. Muri Amerika hiyongeyeho kandi ibihuha bivuga ko abakomoka muri Aziya aribo nyirabayazana ba coronavirus, ibintu byanatumye Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'Ubushinwa Zhao Lijian asohora itangazo kuwa 4 ryamaganaga ivangura rikorerwa abashinwa ryiyongereye muri Amerika. Duhinduye ingingo, Joe Biden yanyereye ku ngazi cyangwa se esikariye za Air Force One, iyi akaba ari indege asanzwe agendamo nka perezida. Kuri uyu wa gatanu w'iki cyumweru rero perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika yanyereye ku ngazi cyangwa se esikariye z'indege itwara perezida w'icyo gihugu izwi nka Air Force One. Umuvugizi w'ibiro bya perezida yabwiye abanyamakuru ko Biden ameze neza nubwo yaguye nk'uko BBC yabitangaje. Biden yaguye ubwo yuriraga indege imujyana Atlanta muri leta ya Georgia guhura n'imiryango ifite inkomoko muri Aziya nyuma y'ubwicanyi bwabereye muri ako gace, aho umuntu ufite imbunda aherutse kwica arasha abantu 8 abasanze mu nzu zinanura ingingo. Perezida Biden yanyereye inshuro 3 ku ngazi za Air Force One, icyakora arahaguruka yongera kuzamuka. Karine Jean-Pierre, umuyobozi wungirije ushinzwe itangazamakuru muri White House, yavuze ko ubuzima bwa Biden w'imyaka 78 bumeze neza cyane nyuma y'uko aguye kuri izi ngazi cyangwa se esikariye z'indege imutwara. Mu yandi makuru twababwiye ko umugore ufite abana 17 yahishuye ko ashaka kubyara abandi benshi Imana ikazabarera. Umunyanigeriya witwa Jumayi Ibrahim Tsafe umaze kubyara abana 17 yatangaje ko atewe ishema nabo ndetse yifuza kubyara abandi benshi Imana ikazabarera kugeza bashaje. Uyu mugore wapfushije abana 7 yavuze ko abana ari umugisha uturuka ku Mana, ari nayo mpamvu ibitaho cyane. Jumayi yavuze ko adateganya guhagarika kubyara igihe cyose akibifitiye ubushobozi, ari nayo mpamvu azabyara abana atitaye ku bushobozi bwe. Uyu mugore ukomoka hitwa Kano muri Nigeria afite imyaka 47 ariko ngo yifuza nibura kubyara abana bagera ku 10 mu myaka isigaye mpaka acuze. Umwana wa mbere yamubyaye amaze imyaka 2 ashatse, ndetse aganira na BBC Jumayi yavuze ko kubyara abana ari ibintu bimworohera cyane uretse umwe gusa yabyaye bamubaze. Muri izi nshuro zose rero ngo uyu mugore yabyaye ni 2 konyine gusa ngo yabyariye kwa muganga, mu gihe abandi yababyariye mu rugo. Abana be 7 barapfuye, ubu basigaranye abana 10 barimo abahungu 5 n'abakobwa 5. Uyu mugore washingiwe afite imyaka 14 yavuze ko abantu batungurwa cyane iyo ababwiye umubare w'abana yabyaye. Jumayi yavuze ko abantu batinya kubyara abana benshi batazi ukuntu kubyara umwana ari umugisha. Uyu mugore yemeje ko atazigera ahagarika kubyara kuko ngo Imana ariyo irera abana. Aho muri iki cyumweru muri Ruhango umugabo yari akurikiranyweho icyaha cyo kwica umugore we amukase ijosi. Umugabo rero wo mu murenge wa Kinihira mu karere ka Ruhango niwe wari ukurikiranyweho icyaha cyo kwica umugore wamukase ijosi ubwo bari bavanye guhinga ku gicamunsi cyo kuwa 4 w'iki cyumweru tariki ya 18 Werurwe 2021. Uwo mugabo w'imyaka 44 y'amavuko yari asanzwe abana n'umugore we w'imyaka 49 y'amavuko mu mudugudu wa Gasiza mu kagari ka Muyunzwe, bafitanye abana 4. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Kinihira Uwamwiza Jean d'Arc
avuga ko amakuru y'ibanze bamenye ari uko uwo mugabo n'umugore we bari bafitanye amakimbirane ashingiye ku kumusuzugura. Bavuye guhinga rero ngo bageze mu rugo nka saa sita, umugore yatangiye gushaka icyo guteka, umugabo yinjira mu nzu asohokana umuhoro aramutema ndetse amutema mu mutwe kugeza amukaseho ijosi. Yavuze ko kandi uyu mugabo akimara gufatwa yemeye ko ari we wishe umugore we, amuziza ko yari amaze igihe amusuzugura kandi amusuzuguza n'abana. Yakomeje agira ati urugo rwabo ntabwo twari turufite muzirangwamo amakimbirane. Gusa uyu munyamabanga nshingwabikorwa nanone Uwamwiza Jeanne d'Arc yakomeje avuga ko bibabaje cyane kumva umuntu yica uwo bashakanye, ndetse asaba abaturage kwirinda amakimbirane kandi igihe bafitanye ibibazo bazajya biyambaza ubuyobozi bukabafasha kubikemura. Uwo mugabo amaze kwica umugore we ngo yagerageje kwirukanka ahunga, ariko afatwa n'abaturage bamushyikiriza inzego z'umutekano. Kugeza ubu ngubu rero akaba afungiwe kuri sitasiyo y'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB iherereye mu murenge wa Kabagari. Inzego zibishinzwe rero zikaba zaratangiye gukora iperereza ngo hamenyekane icyatumye uwo mugabo afata umwanzuro wo kwica uwo bashakanye. Ni mu gihe kandi urwego rw'ubugenzacyaha RIB rwerekanye 7 bafashwe bacuruza ubuki burimo isukari muri iki cyumweru. Urwego rw'ubugenzacyaha RIB rero rwerekanye abacuruzi 7 bo mu mujyi wa Kigali bakekwaho gucuruza ubuki bwashizwemo isukari mu rwego rwo kubutubura kugira ngo bube bwinshi. Kuri uwa gatanu w'iki cyumweru rero tariki 19 Werurwe 2021 nibwo RIB yerekanye aba bantu 7 barimo n'umugore umwe ufite n'uruganda rukora ubuki. Itabwa muri yombi ry'aba bantu uko ari 7 rije nyuma yaho hari hashize igihe bamwe mu bakoresha ubuki biganjemo abarwara diabete bagaragaje ko batewe impungenge n'ubuzima bwabwo nyuma yaho bagura ubuki bwashira bagasanga isukari mu macupa. Aba bacuruzi bo bahakana ibyaha byo bashinjwa, ahubwo bakavuga ko inzego zibishinzwe zagakwiye gukurikirana ba nyir'inganda baburanguraho. Umwe mu bafashwe ucururiza Nyabugogo yavuze ko afunzwe azira kuba barasanze ari kugurisha ubuki bwakuye ku isoko, ndetse umugore uri mu bafashwe yavuze ko yarenganyijwe kuko uruganda rwe rukoresha ibyavuye hanze kandi byinjira mu buryo buzwi. Umukozi mu ishami rishinzwe ubuziranenge bw'ibiribwa n'imiti mu kigo cy'igihugu gishinzwe kugenzura ibiribwa n'imiti mu Rwanda ariwe Alex Gisagara yavuze ko kongera ibindi bintu mu buki bishobora gutera ibibazo ababukoresha. Yongeyeho kandi icyo bagamije ko ari ukureba ko ubuki bwose buri ku isoko nta sukari irimo, kandi ubwo bazajya basanga bwujuje ubuziranenge bazajya bahita babusubiza ba nyirabwo kugira ngo bucuruzwe. Umuvugizi w'umusigire w'urwego rw'ubugenzacyaha RIB Dr Murangira yavuze ko aba bantu nibaramuka bahamwe n'ibyaha barerwa bazahanishwa igifungo kiri hagati y'umwaka umwe ndetse n'imyaka 2. Dusoza amakuru yacu rero, reka dusoreze no kuri iyi nkuru y'ukuntu abatuye i Paris basubijwe muri gahunda ya guma mu rugo muri iki cyumweru turangije. Kuva kwa gatanu w'iki cyumweru nibwo mu mujyi wa Paris mu Bufaransa basubijwe muri guma mu rugo mu rwego rwo gukumira ubwandu bushya bwa COVID-19 yihinduranyije bwa gatatu. Iyi ni inshuro ya gatatu umujyi wa Paris washyizwe muri guma mu rugo biturutse ku mubare w'abandura COVID-19 ugenda wiyongera. Gusa nanone ingamba kuri iyi nshuro ho zisa naho zorohejwe kuko nk'abakora siporo bemerewe gusohoka bakayikora, ndetse Minisitiri w'Intebe w'Ubufaransa Jean Castex yavuze ko abantu bemerewe kujya hanze ariko ntibarenze ibirometero 10, ndetse ntibemerewe no kujya mu bindi bice by'igihugu keretse umuntu abisabiye uruhushya. Isaha ntarengwa yo kugera mu rugo muri uyu mujyi yashyizwe saa moya, gusa ibikorwa by'ubucuruzi byo bikaba bizakomeza gukora. Mu bice bifite ubwandu bwinshi bwa coronavirus, abantu bifuza gukora ingendo ahandi bagomba kubisabira uburenganzira kandi bakerekana impamvu yabo. Guverinoma y'Ubufaransa yafashe uyu mwanzuro wo gusubiza guma mu rugo umugwa mukuru w'iki gihugu Paris, nyuma y'uko mu gihe cy'amasaha 24 yonyine abantu 35,000 banduye COVID-19. Ubufaransa ni kimwe mu bihugu byo mu Burayi byazahajwe cyane na COVID-19 kuko kugeza ubu umubare w'abamaze kucyandura urenga miliyoni 4, mu gihe abo cyahitanye babarirwa mu 91,000 bose. Nansoreje amakuru yacu y'uyu munsi rero, nk'uko nari nabibabwiye, reka mbashimire mwe twabanye kugeza ku musozo. Aya ni amakuru yibandaga ku nkuru zishyushye,
udushya n'inkuru zavuzwe cyane muri iki cyumweru mu binyamakuru bitandukanye, ndetse n'amakuru uba ushobora kuzajya urabona bikoroheye cyane uramutse umanutse munsi y'iyi video ukareba ahantu hatukura handitse ijambo subscribe ukahakanda byonyine, ndetse wanyibuka gukanda kukazogera kaba kari impande yaho karamutse gahari, bikaba ari byiza cyane kuko bigufasha kubona amakuru yacu mu buryo bukoroheye cyane mu ruko tuyashizeho buri cyumweru. Ubaye unakoresha Facebook ushobora kudukurikirana kuri page yacu yitwa Tele Montagne Rwanda, nabwo ukazajya ubona amakuru yacu mu buryo bukoroheye cyane kandi ukayabona ako kanya uko tuyashizeho. Ndagushimiye cyane nanone wowe twabanye uyu munsi mu makuru yacu, ndetse amakuru yacu nakagaruka. Mwari kumwe nanjye Samuel Mugisha, mugira amahoro y'Imana.